Ndagusuje kandi nkwifurije byiza hano hose ratandukanye. Wowe ukunda ibiganiro byacu bunyura kuri channel yanyu mukunda muri benshi yitwa Imboni TV. Nge nitwa Jabo Marashi. Tugiye kureba amakuru agezweho muri aka kanya. Ari kuvuga mu burasirazuba bwo hagati, tugiye gusubira hagati y'intambara ikomeje guhuza Iran, Israel ndetse na Amerika, aho kugeza uyu munsi hakomeje gukora iperereza ku masasu menshi yumvikanye hafi y'ibiro bya perezida mukuru w'igihugu cya Amerika Donald Trump. Hari amasasu menshi yarashwe kuri White House hafi aho ngaho. Binatekerezwa yuko yarashaka kuba yahitana perezida Donald Trump. Biracyashakishwa uwaba yarashe ninde, yaragamije iki. Ese ni Iran yaba yarashe aya masasu cyangwa se yagabye kino gitero? Perezida cyakomeje turaza kureba icyishe nyuma ya kino gitero cyagabwe ku biro bya perezida wa Amerika Donald Trump wakigabye n'icyo yari agamije. Kugeza uyu munsi kandi Israel ndetse na Amerika byishe umuyobozi w'igisirikare cyari cya Iran, Islamic Revolution Guard Corps. Umuyobozi wayo yamaze kwicwa kubera ko Iran ivuga yuko umukuru w'ubutasi yishwe n'igitero cya Amerika ndetse na Israel, mu gihe Trump we yakangishije yuko azashyira Iran mu kuzimu ndetse mu gihe itobereje amasezerano. Ndetse uraza no kureba bijyanye nuko uyu musirikare ukomeye cyane muri IRGC yarashwe nuko byagenze kugira ngo Iran yongere kuba yacika amaboko muri ubu buryo yicirwa umuyobozi ukomeye cyane. Hari kandi byinshi bikomeje kuvuga yuko ibinyamakuru byo muri Iran byavuze yuko amato agera kuri 15 yanyuze mu muhora Hormuz mu masaha 28 ashize. Na amato yemerewe kuba yanyuramo ndetse aho uburenganzira na Iran yemerewe, ndetse avuga yuko ari gahunda ikomeye cyane kuba yafungura umuhora Hormuz nk'uko yabitangaje, ariko mu buryo bugomba kuba bwagendwamo bwitonze. Ariko kandi Iran yaburiye yuko izohereza mu buryo bushwanyaguza cyane kurushaho niba ibigo bya gisirikare byayo bizaba birashweho. Yizeza kwihora ndetse no kurushoboka byose ikarasa Israel ndetse na Amerika mu gihe cyose izaba zakomeje kubagaho ibitero, nayo ikihorera byanze bikunze kandi karasa umuntu wese ikaba yamugeza kure hashoboka cyane. Reka turebe aya makuru yakomeje kuvuga muri aka kanya. Duhere kuri kino gitero cyagabwe kuri White House nuko byari ibimeze. Urwego rwa Amerika rucunga umutekano wa perezida ndetse n'abandi bategetsi bakomeye cyane bo hejuru ndetse n'abahoze ari abategetsi bo hejuru muri Amerika rwitwa US Secret Service rurimo gukora iperereza ku masasu menshi yumvikanye. N'amasasu yumvikanye mu masaha yashize cyane, mu masaha y'ijoro ku cyumweru hafi y'ibiro bya perezida wa Amerika bizwi cyane nka White House. Abashinzwe umutekano w'urwo rwego bageze ahumvikana ayo masasu ndetse mu gace gakikije parikingi ya Roosevelt ya White House i Washington DC nyuma gatoya ya saa 6 z'ijoro, ndetse bakora ibikorwa byo gusaka muri iyo parikingi iri mu majyaruguru y'urwego rwa perezida ndetse no mu gace kakakikijwe nk'uko urwo rwego rwabivuze. Urwo rwego kandi rwagaragaje yuko nta muntu ukekwa ko wabonywe ndetse kandi ko nta bantu batangajwe ko bakomerekeye muri icyo gitero. Urwo rwego n'abafatanyabikorwa barwo barimo gushaka imodoka ishobora kuba ikekwa yuko hamwe n'umuntu ushaka yuko yamenyekana wakishe inyuma perezida wa Amerika Donald Trump yari iwe i Washington DC mu mpera z'icyumweru gishize. Urwego rwavuze yuko ibikorwa byarwo bikiri ibisanzwe birimo, ariko ko hashyizweho uburyo bw'umutekano umukikije. Anthony Guerman ni umuvugizi wa Secret Service yatangaje ku rubuga rw'inkoranyambaga rwa X yuko iperereza ryafunze imihanda imwe n'imwe ndetse nyuma muri ako gace, ariko bavuga yuko imihanda kugeza ubu imwe n'imwe yongeye kuba yafungurwa. Uhagarariye Secret Service yabwiye ikinyamakuru BBC ku cyumweru nimugoroba ko iperereza rirakomeje ngo barebe ikibyihishe inyuma. Perezida yagumye aho mu murwa mukuru wa Amerika mu mpera y'icyumweru gishize, aho kujya ku ndege ndetse n'urugo rwe rw'Imaharago muri leta ya Florida, aho akenshi ubundi hakunze kuba ari mu mpera z'icyumweru. Bitekerezo kino gitero cy'abakishwe nyuma n'abarwanyi bo muri Iran cyangwa se abandi bose bishe nyuma y'abandi bavuga yuko bahanganye na Amerika mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nubwo nta makuru aratangazwa kuri kino gitero ko bavuze yuko bigikomeje kugira ngo barebe icyaba kibyihishe inyuma. Umutwe kandi uhariye w'ingabo za Iran witwa Islamic Revolution Guard Corps IRGC wasohoye itangazo ryagaragaje yuko muri Iran havuze yuko umukuru w'ubutasi bwawo yishwe n'ingabo za Israel. Uyu musirikare ukomeye cyane yitwa Majid Kademi, uyu we niwe wishwe. Iryo tangazo rivuga yuko yishwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, ndetse yashinje Amerika kuba ariyo ibiri inyuma cyangwa se yaba imuhitanye ku bufatanye n'igihugu cya Israel. Nyuma gatoya ingabo za Israel EDF zatangaje yuko ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram yuko arizo zamaze kumwica, zivuga yuko ari ukundi
gushegesha cyane byimazeyo ubutegetsi ndetse n'ingabo za Israel by'umwihariko umutwe w'ingabo wihariye wa Irani IRGC. Umunyamakuru wa BBC muri ishami ry'igifaransa amakuru ururimi rw'igipersi Guceh Habibazed yasabye ingabo za Israel EDF kugira icyo zibivugaho, zivuga yuko zisuzuma ayo makuru zikareba icyo zayatangazaho nyuma. Ibi bibaye mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump yari yakangishije gushyira Irani mu kuzimu, ndetse ko Irani niba nta masezerano y'agahenge agezwe cyangwa se yumvikanyeho bitarenze ku wa kabiri nimugoroba ku isaha yo muri Amerika, ngo Irani izisanga yabaye nk'ukuzimu cyangwa se igashyirwa mu kuzimu. Kademi kandi yari yasimbuye Mohamed Kasemi nawe wiciwe mu gitero cya Israel cyo ku tariki 15 Kamena 2025 mu ntambara ya Iran ndetse na Israel y'iminsi 12. Mu kwezi kwa Gashyantare uyu mwaka, nyuma y'imyigaragambyo yiciwemo abantu ndetse yo kwamagana leta yabaye muri Mutarama, Kademi yari yashinje perezida Donald Trump kwenyegeza icyo abategetsi ba Irani basobanuye nk'amayeri y'ubwicanyi ndetse bakabyita ko ari ukwiyoberanya gukomeye cyane. Akaba ari Amerika anagamije ndetse no kongera umubare w'abapfuye ndetse n'abakomeretse nk'uburyo bwo guha inshingano ndetse n'ishingiro ubutumwa bwa gisirikare bw'amahanga muri Iran. Muri icyo gihe kandi Kademi yari yavuze yuko inzego zirenga 10 z'ubutasi bw'amahanga zirimo itsinda rya Israeli ryitwa Unity 8200 ry'intambara yo kuri internet ndetse n'ubutasi zagize uruhare rukomeye cyane muri iyo myigaragambyo yabaye mu bice binyuranye by'igihugu. Umuryango w'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ukorera muri Amerika witwa Human Rights Activities News Agency uvuga yuko abantu nibura 7,000 biciwe mu myigaragambyo ndetse mu gushyamirana muri iyo myigaragambyo yabaye muri Mutarama. Ibinyamakuru byinshi kandi byo muri Iran byavuze yuko amato agera kuri 15 yageze umuhora wa Hormuz mu masaha 28 ashize nk'uko byatangajwe. Ibiro ntaramakuru bya Iran Fars byatangaje yuko amato 15 yageze mu muhora wa Hormuz byemezwa na Iran mu gihe cy'amasaha 28 gusa ashize. Cyavuze yuko kandi ko urujya n'uruza rw'amato ruri hasi aho ngaho ku kigero c'10% ugereranije n'uko byari bimeze mbere yuko intambara itangira. Bamwe mu bategetsi ba Irani barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Abbas Araghchi bakomeje kuvuga yuko uyu muhoro w'ingenzi cyane wo mu bwikorezi bw'ibicuruzwa bwo mu mazi udafunze, ahubwo ko ufunzwe gusa ku bihugu by'abanzi nka Amerika ndetse na Israel n'ibindi by'abanzi. Urugero, ejo Iran yatangaje yuko Iraq itarebwa n'amabwiriza ayo ariyo yose yashyizweho nk'uko byagaragajwe n'umuvugizi w'icyicaro gikuru cya Katemi Al Abiya muri Iran. Hagati aho kandi bamwe mu bategetsi bakuru muri Iran bagiye bavuga yuko iki gihugu gishobora gutangira kwishyuza inzira yose ayo mato yose aca muri uwo muhora wa Hormuz. Mbere yaho umwe muri abo ngabo muri ibyo bya perezida wa Iran yavuze yuko umuhora wa Hormuz ufungurwa bundi bushya mu gihe cyose amafaranga aza muri uwo muhora azaza kuziba icyuho ndetse no kuba yashyira mu bikorwa ndetse akaba yasana ibikorwa byose ngo byangijwe n'intambara nk'uko bigarukwaho. Iran kandi yaburiye yuko izikorera ibishoboka byose kugira ngo ibe yazarasa umuntu wese uzarasa ibitero bikomeye cyane mu gihe Israel ndetse na Amerika zaba zegabye ibitero. Iran yaburiye yuko hazabaho kwihora gukomeye cyane mu buryo bushwanyaguza cyane kurushaho niba Amerika na Israel bayegabye ibitero ku bikorwa bya gisirikare ndetse n'ibya civile byayo kuko byatangajwe n'itangazamakuru rya leta ya Iran. Itangazo ry'umuvugizi w'ibiro by'ingabo za Iran bizwi nka Katami Al Arabia Center Headquarters rigira riti niba ibitero byongeye kugabwa ku bikorwa bya gisivile, ibyiciro by'ibikubiyeho by'igitoro byacu ndetse n'ibikorwa bya operasiyo byacu byo kwihorera bizaba bishwanyaguza cyane kurushaho kandi bigere ahantu henshi cyane. Iryo tangazo ryatangajwe n'itangazamakuru IRIB cya leta ya Iran. Ibi bibaye nyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump akangishe yuko azagaba ibitero bikomeye cyane ku ngomero ndetse n'amashanyarazi za Iran ndetse no ku mateme y'icyo gihugu niba Iran itubahirije cyangwa se amategeko n'amabwiriza yose yashyizwe na Amerika igihe ntarengwa cyo kuwa kabiri cyo kuba yamaze kongera cyangwa se gufungura umuhora Hormuz nk'uko Trump akomeza kuba yabisaba buri munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwanya natwe muri aka kanya muri aya makuru agezweho muri aka kanya. Ngiye nitwa Ajab Marashi, mwakoze cyane ibiganiro byacu kuri channel yitwa Imboni TV birakomeza. Imana ibarinde.
Imboni TV, imboni ya rubanda.